Ner malakan yam biya kamal ka Noor online TV channel de neri ye yene diala kontilien ka roine gwasame lare bukon keling ti te kon kaler it shop ko ngwan to gorliang bakaladya ko do badanan biya ka shungai ke jeno biya ka linka jen lare mene an wala shanka jen diok ka pay ngwan ron kina dangro wi jen dangro wi diech jen lingen jo me ka jamona leren yaman banalat chala de wone ne rewi ka yambio cha chek cha janak police ni ban raitina no mo raude take a ga dangro tisiliu ko shikoren gakre torbiel leraude no mo ban mandana tokten ban jangach dio lerman banling kuma South Sudan cha japeno de ne yo kume America ban jeling ngwandien bana roach ka queen ware tin cha Dr. Lumoro cha je kwet dwer kanwar to chinwartin kokien shikan ka kwet dwer ba ko te ga tungwan ti chodian lat ka telemi chikan latten kan ler dang wan ti tin bana lat gore jen wo kan kono ni amare ler ti gore jen wo jin der subscribe menyon support ka der notification bell der je twan committee ler mi shibreda chwa mala shibuga jika pet nyogba gorjen wo jinder charder ja kweng ping ke der do der ja gori gwasandanen chi namo chi jelingten ko baje kulu kwenetin ko ken mu gorjen wo to bisharo ko teni de la komen la ka kwenke der do der ja gori ka tung nat ke tuk english ko ne ngwan ngai ken gwar ke kwenken ko lat ko rodien ka lere dang wan kon banauten lere ne man banaro ke kwide rewi ke yambio yambio ngai kone te ka western equatoria lere mi jen bana lingo ka do badane na chi jo me che ben ke je mongoro ba je ling ana ngum gor kon liengde rewi ke yambio ngai kone no te kor to ngwante keten kam spele mayo kene kume SSPDF nyok rewi ke yambio te ter te keten kam belende ne kene ne shalka zande man chakulat gwasame chala no te ke shek mi sha dwech police ni shega mo sha dwech lo jen chaje yente re ti jen mi chaje yeno chaje dwech re jemi police ni tungwan chi police to toni chi kan shega mo chi kan dwech beliu shega mo shale Lois Joyce wa chi kan nak do bran nakaje wa jen chicken jingne ngo nakana duno ngai kono no police brutality ano polinte ko polinte chi dier dong chi amar la kana do je lo nakani do kan god yenu ko do kan daru ana gotta gu kan no dong de te karekten che mala lar no dong mo gora no nega ji ka shap la ja do je ko bote bu ko lo rejimi way shega mo godan cha yenten chi polin chi ngwan ke die chika ore kwada reiti jen chika no doi ka war ka dobran chalat ke je wa kurun wang cha she ko mo ya kamrar shbliun rar namo wa kel mandanen doi ke je kemen yan ke je police ni chala do jen te ka gan mi shibat ngada mo sha gu jen o donga jen te ka tetten cha ko wo che gwan wo de shek de je dwech du no ngai kono no polin la kana la kan ka dwech ka dwech mi je chang cha je yen lam ja ngi jin wo te ka polin te baju mo kere ko kan chikan de rudian la met kan ka kwang baju mo kere ka kan so gorje en wo de raro la tit a chang tali jidwer bo ko jen kana jidwer gwasame charo mo cha jala tre wi ke yambio wi ke jen wo ba ne meni kel katin konan la mi cha joju ga dor do dien ano chika police dong mi chaji yen tam jin wara mo chai yen ka chai jiga police dodian mi sharan mi shanwar da gorno be jimo kere so chika mo chere mo chajo jiga jen kujimo ko chajo do ri te jen chi yede che chujen ka do brana chalat ka jen la chi mane gwada me chicken police tin content na ka chika mo chaka yen polin dangwan ka do bran en cha investigation cha lat ka je na me jomo gorno de yen ngach en go mi shaji yen la te ka gwantaro me bujo mo kerek rejemi a chang gwikeje an wo ye dul kume me dong de
de shang na gwatin du no shang na je ka jen shanen gwada me ani tijin cha yen tin late gwan tar mbuju mo karek ko nge jen go shamar ki tele yerem yene je a chang tel dur mi dur bo bajo mo karek tin ko kan shur ya la ka yan ka chang dur mo tot kan dur mi la je la ka yan ke chang ram nang ran karam dong yen yen karan no ba yen gwa kel amen mi cha ya kula daga yo gwada nang ga ye ka dul yen men dit so na me a jom short a lot no na me de yana ngach amana den gwasa me bana roach kamen ci talk ka ga dang ro na mani a talk are which ka juba bana lera bana jeling lera ro okay na me talk are which juba no talk juba juba take gwan mishale la area mishale Dar Salam area ram tere wech ka juban wana de jangach shi ga dang ro shi kaliu ga dang ro to maneka wa ken ci jen do badan ci jen ka ka shirka mala gala kanangar ne ring wala kan gat ken kan kapel bu gad bu ka jen bu ka ngar gon ko ken cit ke dor kon ko ne ko lan wara la gala jen re kal dana titin bo wona gwara dien manan alo cha gat cha ga tit gar ti wam shi ga jen dor yeno kan dang ro jen ken ke sarday ka chang jen dang ro wi de bakel wa chugu shu badan gwada mo mishiga bada wa shika gulwa ka Dar Salam mo Dar Salam residential area re wike juba ke Sunday wa an wana mo cho to gano shi ga tikare no latre torbiel mishidong wa torbiel mo wa te shunga okay en gwada mi shiure la reje wa chika nene ke chikan ga shu ga re che tegare jimi ken wa ma tegare jo ci turbil ci nene ga ciurin chu lare jom an gwaza mo wa shu jom ndan treje mi chu shutel wa liu kan ka jom ka tel jom ala jom ndan ci karen gare ke je kan gat ko re torbieta le je jom wa chu akulo nyo ga jek ne ga shanga do dien wa kam duarin kan gwada nan tere ko mate men ci re mo tokten wa te ka 100 meter kilometer to kor ala distance peg de nande ka dordan te tin kan gat munyo de gwano chigate rin gagre torbiel mishir garodin gagre torbielo no chugato shuka chuliu no ko chaka gor ke chanya dang rid barro gor ke chaka jek no en gwadmo chako jek ka Dar Salam area mo re wiki juba family chaka jek la wo tegare torbiel ala broken car mten gwadmo men flat number cha gwar pinba no chako jek lo shigaliu ci jom ndana tekeke ci ken ci jen lo ci lure torbiel men quality gwas men bialing ni content ka tilla diet gan tilla gad lak de ran gat de ja gangdi no ko aneme ci konto ko gwan me shewa no ka pay diok e dan pay diok shang wara ko pay diok no me ci to ko lo to ko ne ka wuje me wuje shal ke ala shire ke wejane to ko wejane no mona ga dangro tiji jen te kelte garun badak ko gwase dan chure on ladre torbiel dan mala piwe nang ki moj area ne ke piu ala piu ko la kwaka shukoren gagre torbiel mo ga torbiel wate garwad mjoren gagre jamo ke ne chu ka chu to no shi jom nan tere torbiel che jen ko torbiel te ke ne so torbiel mi cha ga la tele jom kula tele kwel ka jana tele AC la jom dan la na kula kolre jimi ki ran kula yi ke je wa chu gato chu li jen mo chito gwada me no mo sharik ke no so mun kwala tubka gwane gan kan mane gan ga da ke ci jal rar jin war mo ling ra cheme ne mene lok mite mi shora la gore no biya listen biya kanten ga da gore no banate ko ka sha ba jawo gwanda ko kien chang to karar che buta ate re to ate jikal shi o to e gangije but wate ga mutor de gang gwada dan don keno gwamna nan of course mi chara mi dita ko bi ko gang gwada dan deten ban mo ngode ka kwa ajen ji ramadan la dis gat kan mo buga don bi gang ono anta ma gat kon e ko lan wala tene karar gun kon te ten woran jalo gwara den ku jen gode je kinaf ki de je nang ko bomran don de ro do yore mi je ka chade go anyok mo dong te terbil mi bu ro la reide okay tungwan de gada mo de rik de je so yen gone gan man gan ganga gat kabe ka go ala baka monitor gone kene kala de tiaka re do ran tigeten ka chile la ora ala baka ganga no ne me jen dana de yen ngach
ka jawo na shalat ka kwigan bano nyoko we ka leran diodien ko gor kono bantin kon la rodien ban kan ay gwata me jawo me ngai kono ne chete ke ne di shanang delegate shiwore which ka America ko de ken dolde kan aten cha kum South Sudan cha je pino dene ka yo America kum South Sudan gwada me chikan ladano chikan ugur ka yo la de ka den ka yo ano chikano ka United States lo gor kan de kan yo de kan ka oden ka yurin kon gor kan den dien ka yuri shop ke $300 million $300 million ke million ti kina diok la million ti kin to kudiok la 300 million ti de den kan naiden content la ji South Sudan ka well bank ngai kon shi ko ne kan content la tila delegene gwade dane shi ngai kon me dane shala da mojret me she South Sudan che jawo president gwadul me chadul me bi ken na ga ka jen go jene shi chung ka kwi South Sudan entame che to ko chi ko rai ke kuma America cha ka jogo no me dan chine yemo ke yo no yo fane ne kam me cha jo yar so ko kuje mo chene ye bi jako bi adin ke $300 million cha ka pino den ken ka yo ontama ka do badana chalat ke ja munyo de gwano chi South Sudan an economy de bone jen ka jek shi bon jen ka goy wa yute nyam te cha kan ka to wach kan ngar an kum South Sudan ko yo mi shi ko bala bana yar ka bi kan ga latin kono nok lo jen ka shi kan goro dong te mu gam de kan lat kai kan ku yon to jen la corruption kulu bana to ko anyok shi kan mention bo kan ne tenen go medan yuri ne ga top te ga ne kun ti corrupt so ku mo ga ku corruption kare wi ka South Sudan ko ne dialte well bank te ke recon midit ngai kan gotin content yo ten ko kan ka monitor yo kan ne be kan ne ke ngam mi cha kam ka la kan ka ngai ko chang chiao tan gare duel okay mi cha tare duel kum South Sudan okay dong cha ga de ngai ba ngai kan mandana de let ka tel infrastructure mo ko la ti duel kon de la no cha duel ma cha lat ka yo ti cha lat ka ti ka yo ti ne but yo kan ka pok ne nyen officially kume jen ku corruption ko no ngate ga ko diala direte hundi ala ti metala yo la ka me civil servant wo kan ne kan yo ka yo la ngon ka ngai ka pek den ro ala population na anta ka South Sudan ngai ke je ajeno mite yo ti cha ngun ji wel bang bang aje yo te be ka South Sudan kum South Sudan be kana o lo ka rund shop ka ne no ki ka pek mi shop gwa de mena but ken ko chi South Sudan che yo she ka ala kala kan gune je no ji wel bang group ken re content te wel bang pindien shi kan yo shi kan ka monitor but ku kan ka monitor ajene kulute ka report ko te ka corruption mi to gre wi ka South Sudan dio je shi abol mel ne sha jele bello antama dong sha asset ne ka dial ke kwa dial kontel terrari wa sha ka kapchong chi kan jal ko sha corruption ne sha jene ne ke 2017 ka dobe da ne sha la ka je shu mane jen gwazmen tama kwa jel le nyok ka mi lab ka je anyok kum South Sudan cha je kot ko jen la corrupt leader teacher ne di corrupt la ka le da kwarka rami mo mit ke mi yarwich balo kwa ne je la kwar alo ku kan le la kwa ne jiram nan ci corrupt point jen jiram nan ba hol nyong ne wo bijile la kwar mo chago je no kan ji South Sudan ngare ken ki chigen goro dong te go dom de kan lo ka je so on tam chaga pe no den kan you to shop ke $300 million well bank group jen jo me goro no de nywa ga kelo ke jen queen maka kwi yonden kon ya pinke chaga penden well bang no don't te michro de nyok kamilo jeroda but for now you $300 million chaga pino de kan gaden so economic babaje long antama ka South Sudan ka jen gwasme an wana wo wonyam jawro den gwasmen bana kwen queen wari te sha Dr. Lumoro jaje kwe der ka jawe dane chalat ngai kone te jom chalat ne Nor community re wiki Juba shana ngaje gwane ka gwase dan meshi Dr. Lumoro meshi jawadan che ladan wo te ke dor ki win wari ti jek la kuma wari ki dor no chana ladan rol wari te ke counties ne ti shop ke welbakel according to Dr. Lumoro ke makwelwet ke ne dial ko jen jen point den wude me mishal ke Dr. Lumoro chirwa ne jen karwada raje ka tukra da den shi tode atura da den raja jama so Dr. Lumoro me da ne shalat be ku ne riet me shala da rada den so me jito gene ka Dr. Lumoro
Dr. Lamoro county ni nuore chaka kwena no ke hostile kadi chelele no not hostile ke neti jek alo shir kumo kirma yadi chedeoten do ko kien counties ni chop ko baro jane ke friendly alo ke masni kuma South Sudan so tele kariek anyo kan eden content kel ke kirma yadi ala nuore content kel ke kuma kier ke asfele Rudy and the alter can content ti chit ke nasra chala do jen e hostile counties anyogulang e hostile counties akobo ayone awutongmi tetandi entegeten chicken wi recording ken ke level no ke wi to go chicken latin mo so ne me chene de content lan wori ko ken tiken ke dunia chicken gor kan wer content wi ke juba mlar kan o e nwer la chigurin kuin kwar kan wore kan kwar kena to chicken warga yunyo mugor kan ko me kan no cha weekend cha level no ka widi jack and ken gujen no an gudu me baje yikso ke baje nan ka court an go che shion wore che de fam ke je shion wore che je yar na mo chu let che mo go ka me dan chicken char but right now che take reaction ka the communities within ne connection cha weekend cha level von wo ken ke content jack ba so man ci to gene ko witin ko ne ya level go ga tem lat kene but witin cha level ne reject of course la nuer di al ci gabrar rewi ke juba tende rewi ke juba but question jene men duara dana sha gu jeno sha la dan nuer ko rewi ke juba tin cha war gana gar kum kirme yadit jene ala kum kirme yadit ka gwade dana ci korje to ga je ci ke sha nueri ci ke bukke chemical mishal ke insidiary chemical mo cha gat cha kawang cha men cha kawang cha dit cha kanakba re wich kanasar kawulang kalongshuk cha ko laro kan e friendly you know cha nasar kan ulang cha ko lele no kan friendly so ken me sha nore agar nak shu men tam men me sha na sa ga display ke cha ga jure we kan nasar kan ulang ken warga mangor bikan taye dane shanang nuori kume so Sudan kirme yadi de tege pinde ken kirmen kwet kana na anyok ken kume Uganda ken kwedwer ala Uganda people defend force echin warshi kanak kerenial bogaka ke jano gor ken je ka long ko online ke queen wore kwet ken nuore ku ko shio nuor ku ken yal tel warga kel mi ken man gor